Sad se bavimo kulturom, ali ne pričamo o muzici, nego o predstavama. Za vas koji želite takav ugođaj, Novo naselje je ovog leta pravo mesto za pozorišni festival i to pod nazivom Aplauz Fest Novi Sad. Prijave uveliko pristižu, pa požurite, prijavite vašu predstavu na prvi pozorišni festival na Novom naselju. Gorane, reći ćeš nam kako to da urade oni koji žele. Da, pa ja bih rekao, Milice, vrlo jednostavno. Dakle, sve što treba uraditi da bi se neko prijavio na Aplauz Fest jeste da ode na stranicu novokulturnonaselje.com, tu može preuzeti prijavni formular, popuniti ga i poslati na mail adresu koja se nalazi pri dnu formulara. Više informacija, međutim, o ovom festivalu reći nam Tatjana Mateša iz Novog kulturnog naselja. Dobro jutro. Hajde da krenemo od toga. Ko sve može da se prijavi na prvi pozorišni festival? Pa na festival mogu da se prijave svi koji imaju neku predstavu ili projekat predviđen za, kako da kažem, otvorene scene. Pošto je festival zamišljen tako da će uglavnom scene biti na otvorenom, a to je scena, jedna scena će biti osnovna škola Prva vojvođanska brigada dvorište, druga vrtić Vendi, treći se nalazi ovdje, kako mi to popularno zovemo, Alo Livada, i četvrta je u školi dr. Milan Petrović na Novom naselju. Pratite li možda prijave koje stižu, koliko ih je do sada i do kada svi zainteresovani mogu da se prijave? Zainteresovani mogu da se prijave, bit će obavešteni na našoj Facebook stranici kada je završetak konkursa, ali recimo neka je to pred kraj maja, a odziv je popriličan je odziv. Prijavljuju se i amaterske grupe, naravno to da ne zaboravim da kažem da slobodno mogu da se prijavi ljudi koji nisu profesionalci u pozorišnom smislu i naravno koliko imaju određenu predstavu ili performans, sve je dozvoljeno, što je za otvorene scene. Šta sve može od sadržaja da se očekuje na programu? Sadržaja? Pa sadržaje, s obzirom kad smo radili Dobrodošli na naselje prošle godine, mi smo nekako više bili fokusirani na mlađu populaciju, a sada Aplauz Fest, naravno, ne zaboravljamo mlađu populaciju, ali nekako smo imali ideju da to sad proširimo i na mlade i odrasle, tako da će program je tako predviđen da će moći da se gledaju predstave predviđene za sve uzraste. Sad, građani kažu da, recimo, pored Novog naselja, u drugim delovima grada, na primjer, Klisa ili na Petrovaradinu, ne postoje jednostavno neke kulturne manifestacije. Na koji način izmestiti kulturu, odnosno ta kulturna dešavanja i, dakle, premestiti ih jednostavno i u druge delove grada pored Novog naselja? Pa mislim da je pre svega nas često deklarišu kao mlade entuzijaste. Sad, ja mislim da to jeste entuzijazam, ali pre svega treba da bude potreba, ne da nešto sad promeniš ili da napraviš nešto što je do sad neviđeno, već da samo podigneš ono što već jedan kraj ima kao svoj potencijal i lepo i dobro, da to podigneš, da izdigneš izvan svih onih dešavanja koja se deklarišu kao negativna. Sad, mi smo to naravno u saradnji sa divnim ljudima, građanima i stanovnicima Novog naselja uradili zajedno sa njima, jer oni stvarno je fantastičan odziv na sve naše akcije koje radimo, koje smo do sada radile, verujem da će tako biti u budućnosti. Ne znam, moj neki savjet je da ljudi iz ostalih kvartova moraju da iskoriste potencijal, pre svega infrastrukturu sa kojom je Novi Sad fenomenalan. Pogledajte koliko na Novom naselju ima otvorenih zelenih površina koje deci služe samo da se kotrljaju niz brda, a može svašta nešto može da se uradi. Možemo reći dakle da ovi projekti imaju uspeha? Pa ja mislim da imaju. Ne znam, šta ti misliš? Slažem se, apsolutno. Hvala ti mnogo na razgovoru. Čuli smo i našu sagovornicu, dakle, videli ste gde se mi nalazimo trenutno, ovdje iza nas će biti postavljene jedno 4 scene na koje će se desiti Aplauz Fest, a dok neka kulturna manifestacija slična ne dođe u vaš deo grada, eto, možete uživati od početka juna u Aplauz Festu. Toliko od ekipe Sa sada, Milice.
Gorane, ambijent je predivan, mogu da zamislim kako će biti lepo gledati predstave na otvorenom, na Novom naselju. Sad, da nastavimo da pričamo o ovome, da čujemo da li Novosađani misle da kulturna dešavanja treba da se održavaju i van strogog centra grada. Ima li u vašem delu grada dovoljno kulturnih dešavanja, manifestacija, festivala, koncerata ili bi trebalo da bude više? Trebalo bi da bude više. Pa ne, koliko sam ja upućena, ne. Bi voljela da ima više? Pa bi. Pa ima. Odakle ste? Iz Futoga. Šta ima, kakvih kulturnih dešavanja? Pa ima svakojakih manifestacija, svega. Živim na selu Kaću koja je jako blizu grada i nemamo nikakvih dešavanja što se tiče kulturnih manifestacija, osim jednom godišnje koncerti naša 3 kulturno-umetnička društva, nažalost. Na Limanu? Pa mislim da ima. Spens je tu i upravo pored Spensa i živim, tako da stvarno mislim da ne može da se zameri. Ja sam u Petrovaradinu i mislim da ne. Čak mislim da u Novom Sadu nema, u odnosu na Beograd naravno. I mislim da bi trebalo da bude mnogo više.